Najstariji pomen Drugovca je još u Hrizovulji despota Đurđa Brankovića od 1428. godine, gde piše da je Drugovac, da on daje nekoliko sela na upravljanje jednom svom čelniku Radiću Postupoviću, koji je bio vitez i tako dalje. I onda je među tim selima i Drugovac. Znači, ako je postojao pre dolaska Turaka, nema nikakvih smetnji da je postojao i za vreme Nemanjića, jer tad je bila mirna klima i nije bilo tih ratova, a Nemanjići su imali ozbiljnu državu. I tako. A inače, danas Drugovac ima 10-ak dobrih domaćina koji se bave uglavnom voćarskom proizvodnjom. Nekad je dominirala ratarska i stočarska proizvodnja, međutim, kako su se trendovi kretali i tako dalje, menjali, onda danas dominira zaista voćarska proizvodnja u Drugovcu. Međutim, stočarska proizvodnja je tako reći potpuno zamrla, osim što ljudi imaju za svoje potrebe po nešto, uzgajaju i tako, kao i vinogradarska proizvodnja. Kako je ugašen ovaj podrum i prestalo sa otkupom grožđa u jednom ozbiljnijem odnosu, vinograde su ljudi povadili i uzgajali su voćnjake. Tako da je danas Drugovac pretežno voćarska poljoprivredna regija, ali ima dosta zaparložene zemlje zbog zastarelih domaćinstava, zbog ljudi mladi koji odlaze iz zemlje u inostranstvo i tako dalje. Još nekih 90. godina prema podacima, statističkim podacima, u Drugovcu je bilo negde oko 700 hektara zaparložene zemlje. To je strašno mnogo, obzirom da Drugovac ima negde 2400 hektara pod svojom teritorijom, a nekih 400 hektara pod šumama, bagremarima i tako dalje. U Drugovcu je interesantan objekat, crkva koja je izgrađena prilogom Drugovčana i koji su dali i za crkvenu portu svoju zemlju i tako dalje. Ona je osveštena 1892. godine, počela je da radi, a posvećena je Vaznesenju Gospodnjem, crkva Vaznesenja Gospodnjem. To i nije tačno, to i nije tako čudno, jer naši daleki preci su u stvari slavili Vaznesenje Gospodnje. Tako da se ta tradicija nastavila i u Drugovcu formiranom i tako dalje. Inače, naziv sela, ako vas to zanima, to je vrlo interesantno. Drugovac potiče po jednoj plemićkoj lozi Drugovića. Drugovići su bili obučeni vitezovi koji su bili uz kralja ili uz cara i zvali su se carski štićenici. Bili su i za vreme Nemanjića ili pre Nemanjića, za vreme još Aleksandra Makedonskog i Loze Karanovića i još pre njih i tako dalje. I ostavili su mnogo toponima po čitavoj Evropi. Naprimer, imamo prema Prnjavoru jedno selo koje se zove Drugovići i kad sam pogledao tamo neke stare zapise, video sam da i oni isto potiču iz te plemenske loze i da su ratovali decenijama i stotinama godina sa protiv Mlečana dole i tako. A inače, našao sam kod Miloša Milojevića, našeg istoričara, 2 toponima Drugovca u Engleskoj. Ako se pitam otkud sad toponimi Drugovca u Engleskoj, pa ako znamo da su to bili ratnici, da su išli uvek, znači, u znamenite ličnosti, istorijski i tako dalje, onda znamo da je posle pada Troje, kad je ostatak naroda odveo u srednju Italiju i podigao drugi Rim, drugu Troju koja se zove danas Rim, a njegov praunuk je Brit otišao u Englesku i tamo je na reci Tamesis, koja se danas zove Temza, podigao 3. Troju koju su prozvali Trinoventum. Kasnije je to bio Lud Dum i na kraju London. Dakle, Dardani naši koji su nekada zidali Troju na mestu današnjeg Skadra, jer Troja je bila gde je današnji Skadar. Naravno, Evropljani su izmestili u Malu Aziju, to nije slučajno, da bi se brisali koreni srpstva i tako dalje, ali ona je bila tačno na mestu Zadra. I prvi stihovi iz Ilijade govore da je ona govorio o toj lokaciji, jer kaže, prvi zraci izlazećeg sunca
probijaju se između 3 planine i osvetljavaju istočnu kapiju Troje. Vi sad pogledajte koje su te 3 planine. Stara planina, Šar planina i Prokletije.